sinamathele kuzo ukuthi ngoba naku sesibona ukuthi izwe liyanyakaza kwenzakalani ebese sithi sizonamathela kuzo zonke lezo zinto ngoba sobe sesiyaduka endleleni le uShembe bekade ekhulume ngayo okukhulu kunakho konke ukuba sicele ngaso sonke isikhathi imphefumulo yethu incamele kakhulu lelo lizwe uShembe ayisitshele ngalo lezi zinto noma ikhona emhlabeni kodwa ziyedlula zonke uShembe akadluli Amen. Yayisikhuluma ke kanjani indlamhlathi nabantu yayisichaza ke lokho yayisifika nasendabeni yokuthi ichazele abantu le ndaba yokuthi abantu mangabe sebethathe indlela bazinikela kulolu hambo la lendlela yasephakamele kufanele ukuba benzeni ngaleso sikhathi echaze ebantwini wayekade efake umoya ongazi ukuthi mawusuthathe lesi sifungo salolu hambo kufika la kufika khona emahlukana ndlela phakathi kwakho nabantu noma ngaba bomndeni wakhe abangakalahambi lolu hambo kubo uma ngabe hlezi inkosi yesibili ebandla lamaNazaretha phambi kwabantu ngolunye usuku kufika umfundisi uMagwaza ozala umfundisi uMagwaza lo sandukuhamba emhlabeni kwakhona kwakumxakile wayesefika ezenkosini wazobika uma ifika enkosini ke isithi inkosi lana wayithena ubaba kini ngendaba yokuthi uma semthatha indlela yalolu hambo ukuba fanele nenzeni wayesechaza ke umfundisi wayesethi wayekade siyalelile ngokuthi siyothi uma ngabe sesilithathile lolu hambo kuyahamba isikhathi bese kufika la khona esiyothi uma ngabe sesenze konke bese senza idile elikhulu emakhaya lokuzehlukanisa nabantu bomndeni noma abantu noma ngabe laba abaphilayo noma ngabe laba sebehambile emhlabeni kodwa laba abangalomukeli lolu hambo sukulo Ngathela isesindo nasezono zami uyabusulenza leli dili ebese ke lithi mangabe senziwe lenkonzo bese kufika amaNazaretha ayabe sekhuluma efakaze echaza ngalendlela enkosi uyithathile ayabe sekhuluma uthi ke kuyothi ngasekugcineni bese uthatha inqama enkulu ebese uma nayo lapha phakathi kwabantu bomndeni namaNazaretha wathi wabusumemeza phakathi kwabo ngezwe elikhulu uthi kubo namhlanje sengithathele indlela yokuphila kwasezulwini angisenze ukuyihlanganisa nezinto zezwe uthi ke bese umemeza phakathi kwabo bese uthi ke ngiyacela kunina abaphilayo nabalele enivumayo ukuhamba ngale ndlela yokuphila kwasezulwini ukuba nibuyele ngapha kwesokudla bese ukhomba umkhandlo kaNkulunkulu wathi kodwa kunina engingafuni ukungena kulolu hambo esengilikhetheleyo nani nilelo thulini lomhlaba uma kukuthi anifuni ukungena kule ndlela buyelani ngapha kwesokunxele yayisithi ke inkosi le igama lale nkonzo noyibiza ngokuthi umahlukana ndlela uthi ke emva kokwenza konke lokhu ke ithi ke wabe sethi babamkhulu bantu abami uma kwenzekile phakathi kwalabo bantu abangavuma ukuthi bangene kulolu hambo osulikhethile ithi noma ngaba begazi lakho ithi noma ngabazali bakho uma bengavuma ukuthi bangene lapha kule ndlela le kaNkulunkulu osuyikhethile uthi thina sobe sesivusa ingilozi eyovala isikhala salabo bantu empilweni yakho yathanda mina
ithi-ke bantu bami, uma ngabe nikwenzile lokho, ithi-ke siyobe sesifaka ugangu phakathi kwakho nalabo abangalikhethanga lolu hambo osulukhethileyo. Ithi noma ngabe laba sebengale kwethuna, ithi siyobe sesenza umngcele phakathi kwakho nabo abasenza ukuhlupha. Yayithi kodwa makwenzekile abantu abanguhamba isikhathi wasufikelwa umoya wokuhlubuka ukhona kulo leli bandla, ithi siyobe sesilivula lolu gangu babuye. Bamenyeziwe emathuleni sebemeneziwe emathuneni, uthi baphumile wayesethi sebengenile emzini oyingcwele. Manazaretha sesikhona kule ndlela kaShembe, zikhona izinto ziyavungama ziyenzeke ebandleni nalokhu. Umbuzo ke usekuthena kwenzekanga yini abantu abesebekhona kulolu hambo isikhathi basebehlelwa umoya wokuhlubuka bephona phambi kaShembe. Uthemba wayesevula lolu gangu phakathi kwabo nabantu laba bemndeni yabo, base befika bebahlupha bekhona lapho enkolweni babenzisa zonke lezi zinto abazenzayo. Ibandla lonyazi alihlushwa yini mhlawumbe abantu abadlalo, noma beyimbethe ingubo le kaShembe kodwa behlelwe umoya wokuhlubuka bekhona phambi kwabantu. Manazaretha ngolunye usuku magula sizohlala phansi pholomo ncese mfowethu nakubonakala isikhathi sesonakala. Ngolunye usuku mangabe gula intombi emzini wasephakameni, yayisigule nje kakhulu, kwase kwenzeka indamthathi yayisibiza amakhosi amabili inyanga yezulu nenkosi ilanga. Yayisibabiza yathi bantu abami into uNkulunkulu asehliselona lapha emhlabeni ukuba sizolungisa imphefumulo yabantu nenhliziyo zabo ukuze makufika usuku lokuhamba emhlabeni bahambe babheke uNkulunkulu. Indasilethela uNkulunkulu lapha emhlabeni ukuzolungisa inhliziyo zabantu nemphefumulo yabo ukuze makufika usuku lokuhamba emhlabeni basuke bahambe baqonde uNkulunkulu. Mahamba umuntu olinazaretha manazaretha, umuzi usekutheni uhamba shoniphi. Obekade sebenzela lo muzi wasephakameni, obekade sebenzela lo muzi wasebuhleli ukuthi mangabe ehamba emhlabeni ahamba ayongena kuwo. Uma esehambile emhlabeni ngako uhambe shonaphi. Wakhetha inkosi, waphabhadiswa, wanikela, wenza yonke into leyenziwayo lapha kuleli bandla. Nasekhaya egcekeni abantu laba ababekade behambile wabageza, wenza yonke into. Make sowuhambe emhlabeni ngabe wena ushonaphi. Manazaretha njengoba sikhona nje sihlangene lapha kulomuzi wasegugu lethu, mhlambe phakathi kwethu ngesonto elizayo mhlambe khona yobe ngasekho. uNkulunkulu kodwa akasiza Manazaretha ngento eyodwa, noma kungenzeka lokho abantu abazosuka la basuke bahambe bashona emzini oyingcwele kaShembe. Amen.
abahambe bayezifunda bayohlala noThembe. Amen. Ayipheli indaba yokuthi kube namaNazaretha azohamba emhlabeni abuye kodwa akhonjwe lapha emhlabeni. Umuntu bekade khona lapha emhlabeni noma esehambile kodwa akhonjwe khona lapha emhlabeni. Ulwani lolusizo oludala umuntu ekade khona imbatha ingubo emhlophe udala ukuthi mayise ehamba emhlabeni abuye azohlupha ingane ekhaya. Lo muntu ubema sabatheni masabathonka nasemhlanganweni enza nezinto ezinkulu emangalisayo lapha kuleli bandla. Usehambile emhlabeni. Ake sihamba siyothandaza lapha kaGumede mawami. Hayi kuthi uyabuya. Abalali nje lithi lingashona ilanga avela abuye ubonakala ngena ngomnyango njengoba enjalo. Hawu lo muntu ekade mbathi ingubo emhlophe kudalwa yini? Hawu ehamba lolu hambo lukaNkulunkulu befundisa abantu ngendaba yemphefumulo ukuthi lo abekhona nje lapha basebenzelane. Ilile dala mayithamba umuntu emhlabeni abuye athi ngiboshiwe la ngikhona ngikwenzanga ukuthi ngoba ithuba lokuphila besikade silinikiwe bekudalwa yini lingenzeki zonke lezi zinto. maNazaretha. Thina siyamthanda lo